zato što sam ja, ponosan sam zato što sam ja potomak kuće Graučeve loze i stare loze. Ako kažem da sam stare loze, prostije rečeno po mom jeziku, ja sam june od starih goveda. Ja sam, ne samo da sam potomak, ja sam postao i domaćin te kuće, čiji sam ja integritet pazio i čuvao i živio i održao čuvajući integritet te kuće Graučeve, a sada ti moji Graovci nazivlju me Đesi Graučeva poglavice. Ja sam, ne samo da sam poglavica te kuće Graučeve, nego ja sam sve. Ja sam i umjetnik, ja sam i tradicionalni sportista, onaj čovjek koji se bavim tradicionalnim sportovima već dugo godina, nekolike decenije i u narodu poznat kao jedna zvijer. Poznat sam i kao prorok, proročanstvom i govorom svojim, proriječući i unaprijed predviđajući neke stvari. Imam i blagodat Božju. Ja bi mogao i kazati kako sam doživio osvjetljenje. Osvjetljenje, svjetlost da sijam kao neka zvijezda koja sja. Energija i krv, moja bioenergija i crna energija. Energija koja ima takvu snagu i takvu toplinu da bi se ja mogao kupati i kad je 25 ispod nule i snijeg do koljena, a ta moja crna krv, plava krv, kojoj ne mogu ništa nabaciti, crne magije, ni ođe, ni ađije, ni razne čarđije, ni oni koji se bave crnom magijom, ni vračari i tako dalje. Moja snaga, neprocijenjena vrijednost, ali snaga, a pogotovo u seksualnosti snaga i ti snažni nagoni, što je i dokazano. Nadahnut sam kao epski junak i umjetnik, da pjevam, da sviram, da guslim, da diplim, da trubim i sve ono što je iz naroda i frulicu kao pastir. I šta dalje da kažem? Ako kažem sebi i o sebi da kažem, jer niko ne može mene markirati kao što ja mogu sam sebe, jer ja znam ko sam i šta sam i ja mislim da sam se imao radi šta roditi. Sportista, sportova, tradicionalnih sportova. Javna ličnost i medijska ličnost. Pastir, trgovac, zvijezda, unikat, dar Božji, pisac, veterinar, ljekar i šta god ko kažem ja sam još više. Ako kažem da sam sve to, iza toga stojim, to sam dokazao iz naroda nadro i prodro u bijeli svijet, a sa ponosom časno i pošteno kandidovan kao nezavisni kandidat da budem dolje u skupštini i da časno i pošteno slijedim jedno poslaničko mjesto kao pokojni Dreko Marijanac Simo kada je išao kao narodni poslanik u Beograd specijalno pašću na ručak i na večeru. Šta hoću da kažem? Kažem da sam ja čestit, plemenit i uzoran, težak poljoprivrednik koji uzgaja domaće životinje, stoku svoju koja je otišla sad o Đurđevu danu na planinu, tamo na svoje mjesto. To krdo goveda, oko 50 i kusur, plus teladi. Svaki dan se krave tele i uče se 2 okrtele, danas jedna i tako dalje. Danas je jedna vodila i bila je volovojnica, ali ako kažem volovojnica, kada krava vodi, tada volovi zapristanu za kravom i tamo je jure dok ne nađe ona svoje odlučenje i mjesto i najjači kapitalac dok ne opari kravu. I tako dalje, mnogo da pričam o krdu to što pričam, goveda, volova, rasnih volova,
bodača koje ja uzgajam, i volove bodače, što znači i konje jahače, i trkače, i volove, i konje, i ovce, tako lijepe pramenke koje, što no kažu stari ljudi, izgone potrebu iz kuće. Ima ona priča kada je ovca izgonila potrebu iz kuće, pa kaže, došla je potreba da se useli u domaćinsku kuću, a ona kaže, pa ne dam ti potrebu dok sam god ja ovca. Pa kako? Pa kaže, ja bi se uselila, veli potreba, a to je priča, tamo negdje u jedan ćošak. Kaže, nema ni govora, kaže, tu će, kaže, moje runo. A kaže, potreba reče, ja ću taj drugi ćošak. A ona kaže, kaže, tu će moje jagnje. A potreba kaže, ja ću ovaj treći ćošak. A ovca kaže, ne može, tu će moje mlijeko. A ja ću ovaj četvrti ćošak. A kaže, ne može, tu će moje đubre, odnosno napar, koje se dobro tori po baštama i da rađa crna zemlja kogod imate tako rekuće ovce. A potreba je rekla, ja ću sad ovdje na sredini. Ne može, kaže, tu na sredini ću ja. Tako sa 5 tih strana da ovca izgoni potrebu. Ja sam goneći ovce komplet Bosnom gonio sa svojim pokojnim ocom tamo prodavati od Ovdalen do Sarajeva i dalje. A također i volove na Jadransko more. Ja sam jedini čovjek koji sam gonio volove prodavajući od Ovdalen na Jadransko more i tim mjestima tamo po Dalmaciji, što me upoznaše mnogi ljudi. Jašio sam konje na puno državnih, tih 37 državnih pobjeda odnio na jahaćim konjima, osim tih svatovskih, neregistrovanih i nekih nezabilježenih. Koliko zabilježenih, koliko su novinski članci pisali o Zmaju, o kralju stočara, čiji je, ko je, šta je i odakle i s čim se bavi. Bavi se na planini Lisini, na 1420 metara nadmorske visine, tamo gdje svake nedelje, 2 put nedeljno nosi čobanima hranu i obalazi svoje krdo, svoje jato ovaca i svoju ergelu konja. Ako kažem da moja ergela zna da poštuje, da sluša, ja sam jedini čovjek koji sam znao otići u Glamoč na Vašar, pa uzeti po 10, po 9, 10 konja i jedno zaješe, svi za mnom idu, oni drugi, a to samo treba znati, kao da ja što znam, da ne kažem pričati sa domaćim životinjama, nego rukovati sa domaćim životinjama i sa ljudima. Kako god ja umijem da rukujem sa domaćim životinjama, ako Bog da, ja ću biti dobar i u rukovođenju sa ljudima, boreći se za stočarstvo i za poljoprivredu. Ako kažem da ću se boriti za stočarstvo i poljoprivredu, iskreno ću se boriti, iskreno i govorim istinu i samo istinu, što kaže u vjerovanju Bog istina, od Boga istina, samo istina. Što hoću da kažem? Hoću da kažem da se, ako se 50 godina borilo za da se narod vraća iz grada na selo, iz sela u grad i sabija svijet u Alku, a da se pustoše sela, da se zapostavljaju pastiri, zvonce i ovce i frulice i da se škole te uništavaju na selima i zasiocima i ono što je izvorno, tamo ću ja da se borim da oko 50 godina obrnem čurijak naopako, obrnem kontroefekat i da ja kažem, ajmo sada malo selo na čelo i da iz ovog naroda, iz ovog asfalta, što je ubitačno, vraćamo u naše, prema našim rijekama, poljima, njivima, šumama i livedama i pašnjacima i pastire i nove, da formiramo farme i proizvodnje što se tiče stočarstva i poljoprivrede i vinogradarstva i voćarstva, od čega je i jest izvorno, a sve drugo što se namješta i ovi strani, što kaže evropski narod i Evropska unija, idemo u Evropu. Pa šta ćemo mi u Evropi? Pa mi smo i jesmo, pa mi srpski plemeniti narod smo dokazali da smo starinski narod, da je naše najstarije, ono što ja sam i šta ja znam na nekim televizijama, javnim sredstvima, javnih informisana govorio kad sam svjetovao Dodika Milorada kako treba kazati da je jedna korida, takva spektakl, takva sportska manifestacija starija od Sjedinjenih Američkih Država. Ne samo to, primjera da govorim, nego i drugih mnogih primjera, sjećavši se iz mojih kaseta, iz mojih CD-ova, iz mojih ploča i tako dalje. Ja sam imao radi čega se roditi. Hoću da kažem, a posebno mi je čast i ponos da se sad
prođem, da dobijem svoje izbore, da izglasaju me ljudi i da se borim za selo, da se borim za poljoprivredu i da se borim za stočarstvo. Ne bih ja dirao ovoga puta ako dođem na vlast u struju i u politiku. Jer ja mislim da je ovo Balkan i ako je ovo Balkan ne bi se trebalo dirati u politiku i u struju. Ako kažem struju, isto kao Nikola Tesla što je izmislio struju, tako je Izmaj nešto novo izmislio, a to će doći vrijeme za 4 godine 2010. godine da se izjasnim, jer ne smijem sve ni reći. Ja sam nešto novo izmislio što će biti, ako Bog da, Bože mi zdravlje i život, i ako ja budem, ali jesam, hvala Bogu, i zdrav sam, što hoću da kažem, i ponos sam što sam Zmaj, što imam nadprirodno zdravlje i bogatstvo, jer zdrav čovjek kaže, samo kaže, veli, 100 želja ima, ali bolestan kad oboli, samo 1 želju ima, kaže da mu je zdravlje. Zato ja kažem, zato što imam to zdravlje, da je to bogatstvo. Moram da pomenem jednog velikog gazdu iz Hercegovine, nekoga domaćina koji prošle godine reče ovako pred ladnom vodom: pa Ilija, volio bih tvoje zdravlje nego sve svoje imanje, iako imam najveće imanje u Hercegovini, i tako dalje, i tako dalje. Mogao bih ja mnogo još više, mnogo još uzornije i više da pričam, ali mislim da uvijek treba zasvirati i zapas zadjeti. Zato da kažem i da ostavim prostora i drugima, i kad budem u skupštini govoriti, da i drugi kažu i da daju prigovor na ove moje riječi ukoliko ja griješim. Ali nema čovjeka koji radi da ne griješi. Samo treba to rezonovati i treba svakom čovjeku, ako kaže neki pametan čovjek i pametni ljudi koji se knjige pisali, pametni ljudi, treba te slijediti ljude i poslušati pametan savjet. Ja sam taj čovjek koji hoće se i korigovati ukoliko negdje i pogriješim, i hoću poslušati tako pametne ljude, oni koji su mi iskreni prijatelji, ali samo u tom slučaju bi iskrene prijatelje poslušao, ali mnoge prijatelje koji se prave prijatelji, ali nisu iskreni prijatelji, ali Zmaj zna dobro ocijeniti komu je iskren prijatelj i ko će mu kazati, izvesti ga na pravi put, onako kako što to treba i što je to plemenito.